U okviru televizije Dević možete koristiti i usluge Medija centra. Vi gledate vesti televizije Dević. Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Palanka raspisuje konkurs za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i njihovih asistenata. Od 15. decembra postavljanje novogodišnjih tezgi u donjem delu ulice Prvog srpskog ustanka. Javno preduzeće Palanka održavanje najviše problema ima oko održavanja liftova u zgradama. 16. novembar obeležava se kao Međunarodni dan tolerancije. U Domu kulture u Miloševcu održana je prezentacija monografije ovog sela. Kulturno-umetničko društvo Plana iz Velike Plane gostovalo je u Beču. Danas Pravoslavna crkva i njeni vernici slave praznik Sveti Đurđic. Sutra će biti oblačno vreme. Dnevne temperature iznosit će od 4 do 16 stepeni. Ovo su vesti televizije Dević za 16. novembar 2011. godine. Otvoren je konkurs za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, u okviru koga se mogu prijaviti sva nezaposlena lica koja bi bila asistenti ovih osoba. Konkurs je otvoren do 5. decembra 2011. godine. Nešto više o uslovima ovog konkursa saznajemo od rukovodioca službe za zapošljavanje Ivane Stevanović. Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je konkurs za sprovođenje i organizovanje javnih radova za zapošljavanje osoba sa invaliditetom ili nezaposlenih lica koji bi bili asistenti osobama sa invaliditetom. Sprovođenje javnog rada se organizuje na dva načina. Jedna varijanta je zapošljavanje osoba sa invaliditetom, druga varijanta je zapošljavanje nezaposlenih lica koji bi bili asistenti osobama sa invaliditetom. Sprovođenje asistencije također ide na dva načina. Nezaposleno lice može biti asistent korisniku asistencije osobi sa invaliditetom koje je radno angažovano ili koje se obrazuje. Također, nezaposleno lice može biti asistent osobi sa invaliditetom u zadovoljavanju osnovnih, svakodnevnih, životnih i socijalnih potreba u kući i van kuće. Trajanje javnog rada je najduže 6 meseci, znači raspisuje se, odnosno sprovodi se na period ne duže od 6 meseci. Poslodavci koji mogu da se pojave kao izvođači javnog rada su institucije lokalne samouprave, javna preduzeća, javne ustanove, privredna društva, društvene organizacije, preduzetnici, zadruge i udruženja građana. Ono što je važno da se napomene, to je da Nacionalna služba za zapošljavanje finansira neto zaradu koja je propisana ovim javnim pozivom, koja iznosi i pripadajuće poreze i doprinose. Neto zarada koja je propisana ovim javnim pozivom iznosi od 17.600 na mesečnom nivou po polazniku za najniže stepene obrazovanja do 22.000 u neto iznosu na mesečnom nivou za najviši 7. stepen obrazovanja. Također finansiramo troškove dolaska i odlaska, kako mi to kažemo, na posao, znači troškove prevoza u visini od 1.500 dinara po polazniku na mesečnom nivou. Također se izvođaču javnog rada isplaćuje po polazniku na mesečnom nivou 2.500 dinara na ime troškova izvođenja javnog rada i u zavisnosti od kako da kažem, od veličine javnog rada, od delatnosti koje se budu pokrivale i u okviru kojih se bude sprovodio javni rad. Ako je u zahtevu izvođača predviđeno isprovođenje obuke, Nacionalna služba za zapošljavanje finansira, odnosno isplaćuje izvođaču javnog rada na ime troškova obuke 50.000 dinara. Također je važno da se kaže da kada se radi o asistentima, znači kada se radi o pružanju asistencije, korisnik usluga asistencije ne može biti lice mlađe od 18 godina i starije od 65 godina i također asistent ne može biti neko ko je osobi sa invaliditetom, član uže porodice, a živi u istom domaćinstvu.
Rok za podnošenje prijava je 5. decembar ove godine, znači 5. decembar 2011. I ja bih iskoristila ovu priliku da pozovem potencijalne izvođače javnih radova da nam se jave i da pozovem nezaposlena lica koja smatraju da mogu da budu asistenti osobama sa invaliditetom da se jave u službu za zapošljavanje u Palanci kako bismo ih evidentirali i kako bismo u slučaju da budemo imali izvođače javnog rada mogli naravno da taj postupak isprovedemo. Sve informacije se mogu dobiti u službi zapošljavanja u Palanci ili na telefon 318199 i u našoj filijali u Smederevu na telefon 222 051. Na poslednjoj sednici veća donet je zaključak u kome je odobreno zauzimanje javnog prostora u donjem delu ulice Prvog srpskog ustanka za postavljanje novogodišnjih tezgi. Period u kome dozvoljeno je od 15. decembra do 7. januara, a cena je 400 dinara i kako saznajemo, zainteresovanost građana je velika. I ove godine na predlog našeg odelenja opštinsko veće je na poslednjoj sednici veća donelo zaključak kojim je odobreno zauzeće javne površine u ulici Prvog srpskog ustanka i to onaj deo koji sad pripada od zgrade Komercijalne banke do zgrade Turist za postavljanje tezgi za prodaju novogodišnjih i božićnih rekvizita. Znači, period u kome je to dozvoljeno je od 15. decembra ove godine do 7. januara naredne godine i to po ceni od 400 dinara za tezge klasične do 2 metra dužine. Samo postavljanje, odnosno interesovanje naših sugrađana gde će moći da uplate taj iznos za postavljanje tezgi je u kancelarijama naše komunalne inspekcije, kod kancelarija 207, kod kolega Panić Gorice i Ristić Saše, prema planu postavljanja tezgi koji se nalazi u samom našem odelenju. Znači, svi zainteresovani sugrađani mogu svakog radnog dana od 7 do 15 časova da dođu da uplate i da krenu sa postavljanjem od 15. decembra, a nakon završetka cele te akcije, ovo odelenje će dati izveštaj opštinskom veću. Još od prvog dana, odnosno mi ovako rano uvek i dajemo, jer uvek početkom novembra već imamo zainteresovane, uplata je već počela, interesovanje je veliko, pogotovo što je iznos od 400 dinara dnevno, iznos koji držimo već 2 godine, to moram da napomenem, tako da i po tim cenama naši sugrađani su zainteresovani za postavljanje tezgi. Javno preduzeće Palanka održavanje u svom radu nailazi na mnoštvo problema. Jedan od najvećih jesu liftovi u zgradama na teritoriji naše opštine koji su u proseku stariji od 30 godina, a pored toga nesavesni građani lome stakla pa čak i gelendere po ulazima u zgradama. Imao svašta u zgradama, znači obzirom da se najveći deo zgrada ne zaključava, da preko noći ulaze oni koji su i u alkoholisanom stanju ili možda u nekom drugom, koji lomili su po parkovima klupe, sad su počeli u zgradama da lome gelendere, da razbijaju prozore na ulaznim vratima, stakla i onda razmišljamo šta da stavimo. Šta je to što bi mogli da stavimo, a da se ne polupa. Da stavimo lim, ne izgleda, ne liči, da stavljamo na ulaznu zgradu umesto stakla vrata, jer to ni projektant nije predvideo, ali jednostavno dolazimo u situaciju da treba veoma često da menjamo stakla. Stakla su veoma skupa na ulaznim vratima, stanari za to nemaju razumevanja, oni traže da se to sanira odmah, tako da zaista dolazimo u da kažem neprijatne situacije. Na jednoj strani imamo nedostatak sredstava, na drugoj strani obavezu da to saniramo, a oni koji to krše i lome verovatno nisu svesni da prave i sebi probleme i svojim roditeljima pre svega, jer na jedan ili drugi način i oni učestvuju u finansiranju toga, jer opština prihode koje ostvaruju od poreza koje svi građani daju, pa i njihovi roditelji treba da razmišljaju malo kad se odlučuju na takve poteze, jer time zaista prave veliku štetu stanarima u zgradama, a često se dešava da u nekim od tih zgrada žive ti koji upravo to rade. Naprave sami sebi probleme, ali oni smatraju da to nije
u njihovom stanu, nije bitno što je na ulazu u zgradu ili na ulazu na stepenište, oni se tako ponašaju kako se ponašaju, ali nažalost treba vreme da proći da bismo promenili neke naše navike i pre svega vaspitanje domaće kod naše omladine, ali verujemo da će i to vreme valja da dođe, kao i to da će veći broj zgrada da se uključi u, da kažem, ovaj program održavanja, bilo sa nama ili sa nekim drugim, sad sve jedno, ali u svakom slučaju će to morati, jer svakog dana, da ne kažem svakog meseca, zgrade su u sve lošijem stanju, one koje se ne održavaju, liftovi su u katastrofalnom stanju i mi molimo Boga da se samo ne desi neka veća nesreća sa liftovima, imajući u vidu da su praktično svi, kad bi se sad obezbeđivala upotrebna dozvola za liftove u našim zgradama, soliterima, nijedan praktično ne bi mogao da dobije upotrebnu dozvolu, ali liftovi tamo gde mi održavamo u tim zgradama su u nešto boljoj situaciji, zato što liftove održava Daka servis, koji je i proizvođač liftova i koji ima originalne delove za ugradnju i sa kojima mi imamo izvanrednu saradnju. U tom smislu pokušavamo da zajednički i njihovi naši interesi da liftove dovedemo u situaciju da budu bezbedni pre svega za korišćenje, dok u zgradama koje nemaju s nama ugovore i kojima održavaju privatnici, situacija je daleko složenija i komplikovanija zato što se tamo ugrađuju reparirani delovi i praktično sutra niko neće, osim ako postoji predsjednik Skupštine stanara koji će biti i materijalno i krivično odgovoran za, ne daj Bože, nesreću koja može da se dogodi. Zgrade u kojima mi održavamo liftove su naša briga i naša odgovornost i zato se mi trudimo da, kažem, najveći deo tih problema rešimo samostalno, a neki ćemo vjerojatno morati zajednički sa stanarima, jer dugo nećemo moći da koristimo liftove više. Današnji datum, 16. novembar, obeležava se kao Dan tolerancije. Ovaj dan, kao Međunarodni dan tolerancije, ustanovile su Ujedinjene nacije 1996. godine. Kancelarija za mlade iz Palanke takođe obeležava Dan tolerancije i podsjeća nas na prihvatanje različitosti. Kancelarija za mlade se pridružila Međunarodnom danu tolerancije koji se obeležava u čitavom svetu. Učestvuju sve 3 srednje škole i još jedan broj mladih. Imali smo tokom prepodneva akciju deljenja flajera i propagandnih materijala u samim školama, a sada evo i ovde, kao što možete vidite, jedan prilično veliki broj mladih učestvuje u akciji deljenja flajera. Međunarodni dan tolerancije je veoma bitan u tom smislu, jer u poslednje vreme imamo i povećanu komunikaciju među ljudima zbog interneta i drugih tehničkih dostignuća modernog čovečanstva, ali sa druge strane i veliku količinu napetosti izazvanu krizom i drugim stvarima, tako da je, mislim, pravi trenutak da se ljudi pozovu na toleranciju i na uopšte ukazivanje važnost pojma tolerancije. Posebno mladi, jer oni su, kad god govorimo o bilo kakvoj krizi i lošim pojavama u društvu, oni su prvi ugroženi, tako da pre svega oni treba da učestvuju i srećom, evo, kao što možemo da vidimo, imamo dovoljno aktivnih mladih ljudi koji su svesni toga i žele da budu deo ove akcije koja je veoma važna. Inače, tolerancija je ne samo pojam, nego jedan aktivan, svestan stav o tome da treba poštovati ljude koji su drugačijih nahođenja i drugačijeg mišljenja. Sa tolerancijom se lepše i lakše živi. I deca iz Puža, mi uvek u svoje akcije uključujemo i lica ometena u razvoju, odnosno mlade. Imamo
i jedan poseban odeljak Kancelarije za mlade koji se bave tim pitanjem, tako da smatramo da oni treba uvek da budu integralni deo ovih događanja kako bismo svim ljudima pokazali da su i oni deo društva i da postoje i da postoje kao lica koje mogu ravnopravno da učestvuju u svim drugim stvarima kao i svi drugi ljudi. Pa došli smo na ideju Đački parlament da organizujemo Svetski dan tolerancije 16. novembra. Jako nam je drago što je danas lepo vreme. Mislili smo da će padati kiša, ali eto imali smo sreće. Znači obratili smo se Kancelariji za mlade u anketu, on nam je veoma pomogao. Dakle, Svetski dan tolerancije, uradili smo dosta flajera, zalepili smo određene postere po gradu. Evo, učestvuju učenici iz sve 3 škole, gimnazija, Goša i Privreda. Ima nas oko, recimo, 20-ak. Velika je zainteresovanost od prošlih godina, što je veoma značajno. I eto, sad došli smo u grad, uživamo, delimo flajere, pričamo sa omladinom, starijima. Tolerancija je kad mladi ljudi ustanu starijim osobama u autobusu, kad su pažljivi prema starijima, pa i prema hendikepiranima, kao što sam ja. To je tolerancija. Još jednom vesti dana. Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Palanka raspisuje konkurs za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i njihovih asistenata. Od 15. decembra postavljanje novogodišnjih tezgi u donjem delu ulice Prvog srpskog ustanka. Javno preduzeće Palanka održavanje najviše problema ima oko održavanja liftova u zgradama. 16. novembar obeležava se kao Međunarodni dan tolerancije. U Domu kulture u Miloševcu održana je prezentacija monografije ovog sela. Kulturno-umetničko društvo Plana iz Velike Plane gostovalo je u Beču. Danas Pravoslavna crkva i njeni vernici slave praznik Sveti Đurđic. Sutra će biti oblačno vreme. Dnevne temperature iznosit će od 4 do 16 stepeni. U Miloševcu je predstavljena monografija ovog sela i ova knjiga se bavi tematikom istorijske sadržine još iz 14. veka, kada su nađeni prvi pisani podaci o naseljenom mestu Miloševac. Knjigu je inicijativa, odnosno ideja za tu knjigu je Blaža Obradović i on je i glavni autor. Svega toga je potekla 15. februara 2010. Kao trebalo da bude neki dokument i tako, pa smo se dogovorili da ipak mi to uradimo malo ozbiljnije, imajući u vidu da je hroniku sela započeo naš sugrađanin, pokojni akademik Radomir Lukić, pošto u Srbiji u izdanju Kulturno-prosvetne zajednice Srbije je izašlo oko 300 naslova, hronologija sela, eto i mi smo odlučili to da napišemo. Tako da smo pripremili tu knjigu, evo kako ona izgleda, imaće oko 900 stranica i obuhvaćen je period od 1476. godine pa do današnjih dana. Knjiga je rađena na osnovu dokumenata, znači sve su dokumenti, kazivanja su samo biografije pojedinih ljudi na osnovu upitnika koje smo mi sproveli. Znači, veliki broj fotografija, dokumenata originalnih, albanskih spomenica, tapija iz 1760 i neke godine i tako dalje, do najnovijih zbivanja. Mnogo obuhvaćeni su obuhvaćene su po oblastima crkva kompletna, od ideje za gradnju, pa onda do današnjih dana sa svim parosima ili parosima, da bome. Zatim škola obrađena, vrtić, centar za porodični smeštaj dece, zadruga, sportsko društvo Sloga, Ciglana, ostala udruženja građana, zatim su obuhvaćeni stari zanati, zanatlije, znači sve ono što je u ovom periodu zapisano, što je na neki način obeležili, ljudi koji su obeležili
na neki način svoje postojanje u Miloševcu, to je obuhvaćeno ovom knjigom. Večeras u okviru redovnih aktivnosti doma, tačnije jesenjeg programa, imali prvi put jedno zanimljivo veče miloševačkih autora. Da li su to ljudi koji su poreklom iz Miloševca ili sami Miloševčani, meštani ovog sela, za nas je nebitno, sve su to naši ljudi i mogu na neki način izrazim samo svoje žaljenje što se više autora nije večeras odazvalo i iz drugih oblasti. Ali naravno vreme je pred nama, sabiramo sve ljude koji su doprineli pre svega kulturi, kako lokalnoj, tako i srpskog naroda, što najbolje govori centralna tema i tačka našeg večerašnjeg druženja, to je hronika Miloševca kroz knjige, kazivanja i svedočanstva. Što tiče hronike sela, to je zaista jedna knjižurina koja obuhvata niz dokumenata koji nikada nisu bili viđeni, a posebno obuhvata svedočenja i svedočanstva ljudi. Napor je bio ogroman da se dođe do ovog materijala. Ja smatram da je ovo samo radni materijal za jednu buduću istoriju sela, koju će napisati neko posle 30 godina, ali ovo je ogroman napor, a posebno bih istakao da je bilo otpora. Žalosno je to, ali to moram da istaknem, da je bilo otpora od pojedinih porodica, nerazumljivog otpora, koji su time poništili su na neki način svoje poreklo. U okviru našeg programa jesenjeg imamo nameru da prikažemo, biće odigrane na našoj maloj sceni 2 monodrame i nastavljamo sa svojim filmskim programom. Jedno večer će biti posvećeno autorskom filmu Žiće Mihajlovića iz Velike Plane, dobitnika nekoliko značajnih nagrada na festivalima dokumentarnog i kratkometražnog filma, i prikazat ćemo ciklus ruskih filmova koji su nominovani za razne nagrade, pre svega ruski film koji počiva na ruskoj književnosti. Kulturno-umetničko društvo Plana iz Velike Plane gostovalo je u glavnom gradu Austrije, u Beču, gde su ih dočekali domaćini Kulturno-umetničkog društva Jedinstvo. Koncerti koji su tamo održani prisustvovao je i srpski konzul. Puni utisaka vratili su se i nastavili da se pripremaju za godišnji koncert koji će se održati u martu sledeće godine. Pripremaju se za godišnji koncert koji će se održati najverovatnije u martu sledeće godine. Pripremamo igre iz Šumadije, znači tu će biti zastupljene igre iz Gruže, Lepenice, Studenice. Mi inače praktikujemo da dečiji ansambl dok ne stekne neko igračko iskustvo i dok ne prođu sve korake iz Šumadije, znači od Donje Jasenice gde mi pripadamo kao etnokorološka oblast do najudaljenijih delova Šumadije, do tog trenutka kad budu sve te korake savladali i budu par godina, u narednih par godina izvodili koreografije iz našeg kraja, nakon toga će krenuti i neke druge oblasti Srbije. A za sad je ovako. Nadamo se da smo uspešni u tome. Ovde ste videli 2 grupe. Znači, tu su najmlađi članovi škole folklora i dečiji igrački ansambl. Imamo zajedničke probe, zato što smo morali da svedemo na 2 probe u toku večeri iz finansijskih razloga, iz razloga i prostor. Ovde mi radimo u Domu omladine, ovde ima puno sekcija, tako da eto ti neki termini od 7 sati uveče su nam dati na korišćenje, tako da smo morali malo da se stisnemo. Naš dečiji ansambl, ali malo stariji dečiji ansambl od ove grupe koje ste večeras snimali, se upravo vratio iz Beča
imali smo jedan produženi vikend, Budimpešta i Beč, bili smo u gostima kod kulturno-umetničkog društva Jedinstvo, to je najstariji ansambl u glavnom gradu Austrije. Mogu reći da smo zaista dočekani fantastično, da su ljudi izuzetno dobri i srdačni, da smo se osjećali zaista kao kod svoje kuće i da zadnje dve turneje koje je Kud Plana realizovao, to je odlazak na festival u Manisi u Turskoj i ovaj odlazak u Beč, znači prosto ta neka dva putovanja, mislim da će većina ove dece koja je išla i u zadnjih par godina na različita putovanja, mislim da će ova dva pamtiti po toj izuzetnoj srdačnosti, po toj neverovatnoj gostoljubivosti i naravno ono što je meni kao koreografu bitno da je nastup bio fantastičan, da su s obzirom na godine njihove, da su se pokazali u pravom svetlu. Imali smo tu čast da na našem koncertu prisustvuje i srpski konzul i konzul Republike Bosne i Hercegovine, jer sa nama je učestvovao još jedan Kud iz Bosne, iz Trebinja. Tako da u svakom smislu te reči zaista smo ispoštovani i dočekani onako kako doliko i kako mi ovde u Plani svakog dočekamo. Ja igram 2 godine, super je da se igra i ako neko igra onda će da se nastavi narodne igre i narodne pesme i zato sam ja odlučio da nastavim tu tradiciju. Zdravo, ja sam Ljubica Spasojević, igram folklor. Radili smo svakojake koreografije, imamo koreografa Draganu koja nas uči lepe korake, imam puno drugara koje sam upoznala, učili smo razne korake, moralac, kolenike, šesme i tako dalje. Zovem se Staša Stanoljev, igram folklor već 4 godine. Društvo je lepo, upoznala sam ih, igramo razne igre, narodne, Dragane dobra i uči nas vrlo dobrim koracima i to je to. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju praznik prenosa moštiju Svetog Georgija, u narodu poznat kao Đurđic. To je jedna od najčešćih slava srpskih porodica. Svetog Georgija crkva pominje kao borca za hrišćanstvo i velikomučenika. Sveti Georgije, koji je kao Hristov vojnik odbio poslušnost caru Dioklecijanu, velikom progonitelju hrišćana, izjavivši da se ne plaše da umre za svoju veru, pogubljen je 303. godine. Propovedao je novozatvorenu veru i po predanju čak je i carevu ženu Aleksandru uspeo da preobrati u hrišćanstvo. Oboje su osuđeni na smrt odsecanjem glave, a predanje kaže da je carica preminula pre izvršenja carske naredbe. Sveti Georgije je veoma poštovan u našem narodu i slavi se 2 puta godišnje, kao praznik prenosa moštiju svetitelja Đurđic 16. novembra i 6. maja kada se obeležava dan njegove smrti Đurđevdan. Danas je bilo oblačno vreme, dnevna temperatura iznosila je 14 stepeni. Sutra se očekuje slično vreme današnjem, a temperatura će se kretati u intervalu od 4 do 16 stepeni. Program televizije Dević kao i glavnu ulicu u Palanci možete gledati uživo na internetu, a preko našeg sajta www.devic.tv. Još jednom vesti dana. Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Palanka raspisuje konkurs za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i njihovih asistenata.
Od 15. decembra postavljanje novogodišnjih tezgi u donjem delu ulice Prvog srpskog ustanka. Javno preduzeće Palanka održavanje najviše problema ima oko održavanja liftova u zgradama. 16. novembar obeležava se kao Međunarodni dan tolerancije. U Domu kulture u Miloševcu održana je prezentacija monografije ovog sela. Kulturno-umetničko društvo Plana iz Velike Plane gostovalo je u Beču. Danas Pravoslavna crkva i njeni vernici slave praznik Sveti Đurđic. Sutra će biti oblačno vreme. Dnevne temperature iznosit će od 4 do 16 stepeni. U okviru televizije Dević možete koristiti i usluge Medija centra. Bile su ovo vesti televizije Dević. Svim vernicima koji danas slave Đurđic, televizija Dević čestita slavu.